Langtuk mati ringwer kerba madi malong ino da soklo dam chok. Lakain kore si borjan constituency ka parlo. Kedam tang pai kuri chiklo ni pain kore chok siarni. Analo porpai si rachite mapor malam dilai koilajan ahawar. Uding ti sorong ame karbing mol teron lapen ambika terang piato masopo. Arian ti sorta ningkan pri ame tang ayamalong. Kikot bom alang tu along todam chok ajok pinan aring hukis dolo. Tong sekot pen di fu medical college and hospital long cheponlo. Bon tala daki on elo pupen refer P2C non ke Dimapur Fed Hospital long si se chelang dam tulo. Arian teron dilai ST John School long si LKG aning Charlie Bob. Also apio potumen tapachini pon ateng ke labang salang to kitu pontang 40 feet andolo. Labang sor ni long lipa to det pen anarlo paduk kawe ke sangapor hot. Ketek don lang wang wede jok popuson pen roni oso bang podam chok. Apolong ame kete wajok doktor atau men kipu ke operation nangji pusi pachini lo. Lasi khidat kaduri ke doko gajok non kecari bom. Karbiano termas konsela long si yem doktor toliram rong hang. Lapen lokele mesi mate karbiano termas konsela long yem. Surjo rong par lapen karbi solang dora panstami kirap kilong Japan tawar colang dinglo. Kadong karbiran don hani ring sukuban ring long jan cobo ibang tabi lapen sarpi tabi sokro dam dinglo do man ke ibai do ke punya do suan to puson ang se nanti bon soan to jan cobo si non di do ke da back hospital silo si ke dei tabi rapha si non bosan yen sojuro kar mana cukup part long lapen jadi itu kan sama dokter dalam mengangkat kami si ada mata TV kirap kurang sini sini bek itu anstan ini lampan ni তদন্তে তুমি লাবাংসু ঘটনা কসন পেন্সি কে ফুল নি Pui ke also punang ju iglo mani litum da thek don iglong le dalo klo igdub lo kusan peni iglo jini don ig dalo sar tu ke lu dub lo bulo la usto ki bi bang nang than la ring si jang chok lo Wo ba da ho na ke ulai no pudili ig khase bang ke arum sundam iglo ke bang pisan iglo nili supo hola nili supo tu bahini ke nili ig nili ke nene neng sopan san iglo la si ulai lo lang pang du iglo ke la si doktor ham ke pon iglo te labangsu aring ko an bakahar nuk doji non nani tum kelang hateng 45 ke ne plikep rapo du igji 45 feet ke lang pang du lo la si home medical college pon no pu ka pon lo direct pon phelo direct pon phit tum se ke pon lo aban an ke hodak check up lo jar lo an ke roi lo abi highway lo jar lo first biji pelo la de roi de si oxygen extraction kuri na la extraction kuri det pen singko la hai report hai nang ps long ad pen singko puni arum bidam lo oxygen arum bidam pen ingko hodak pe IC room adim bidam pen singko dakiun direct Guwahati Cipono pulo ankila anak por ko nalama nilitum bangke thek the re mati rong aso chedabda ko puma manghu mangram lo anke ajo ana por pen si Guwahati an Ciponi pu ko sono pulo pupu amasi jirpo oso bang dosi che hang lo la pen singko inbolen le hang ta pas patient tum do jam o ajone si asa ulet chet lo la singko dak pen dak medical pen ke nitum 11 baji si nang ke barlo dak Dimapur bang ke 1 baji lo ajo milom nang ke le laan milom lo dak bang ke inko nije agari pen lo bang puni ke hang tun si jir pen singko la so gari pen si direct Dimapur ke bandalo Guwahati ane Ciponi ke dano transfer lo bang ke Guwahati ta un eder lo mane haloving alam pinak uso hanta serious olo mati ama sidak te bak mucet wa mal pupu
jepo mane hula uso bang puni masih anam Korot ka tak kabe pun korota kabelo Hmm. la alama ke la Ante labang su kisung pen kapajok ipana itung kapini kasuning rido mah. oh kacuning ri do ke non lai